Hello, jotono ani mini blog lam shoko hongke tini hingga ke kisa town beranya hanai thangmani ke borok aske pangkha pa choitro mela phai sani no choitro mela ni mane mela haingi tong aske borok pangkha town hingke video ro asa kam ke khaise male borok pangma bage je paina ni hai pha chema paile shung ke ko trolley paikha ke tai ko ekta mani paikha basanga ke trolley bisingo na dairi dikha ke tangi trolley paikha khabo bagai blog kolok ma phai tongo so kha kisa logoi nasingi toni tang blog singka ba kisa kha logoi nasing tong ding gabon pore ke no ene tips kango phai ko oro restaurant tongo ora habi chalanya hene want to go say order khabe ko paye na hanai mole ko chicken tandoori hin chima da wo chicken tangdi hin ba sijak ngai sido abono nasi jumane le mato so le finally chini chicken biryani shop pa kya ka jotono chamus pe chaja hinga ora ang simino yak pe tangi chai tong sawam de ke sa communication